Abakunzi ba Remax TV twongeye kubasuhuza nka buri gihe. Ni umushumba Fabien, ahanini mu zina rya Kamasa, niwe ugarutse kuri gahunda z'urugendo rw'ubuzima. Reka nongere mbabwire ko ndi umukongomani uturuka muri Kivu y'Amajyaruguru, abazi muri Bwisha, ndi uwo kwa Mwami Ndeze, ndabizi Dieudonné irivuze umwami, ndagira ngo murabizi mwene Rugabo ananga se witwa Rugabo de, kubera hariho Rugabo ariwe Mburano, kandi ise sekuru akaba ari Rugabo rwa Rugaju rwa Mutimbo. Ndaho rero ndi umunyabwisha, kandi nkuko twatangiye tubivuga, so turi gushaka kugira ngo dushire ahabona ibijyanye n'amateka yaranze ubuzima bwacu. Mbere yuko dukomeza, nkuko twubaha Imana, reka twongere dusenge, hanyuma tukomeze kubabwira ubuzima bwacu muri magufiya. Turagushimye Mwami kongeye kutwemerera kuboneka kuri Remax TV kugira ngo twongere gusangira n'abakunzi bayo ibijyanye n'urugendo rw'ubuzima bwacu. Dufashe kandi utuyobore, ndetse n'abazumva iyi nkuru izashobore kubafasha. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabanye kwizera, amen. Ubushize nashoboye kubabwira ibijyanye n'ibibazo twanyuzemo mbere yuko tuva muri Kongo duhunga, ingorane twahuye nazo, ariko nza kubabwira yuko nzababwira kugira ngo duhunge tuva mu gihugu muri Kongo byagenze biti. Aho niho rero tugarutse. Tugihunga ubwa mbere tuva muri Kongo muri 1996, twagiye muri Uganda tubayo amezi 6, aho bita Nyakabanda. Benshi mwarahabaye murabizi, abenshi nabubakiye amazu kubera nari ndi umuhanga mu bijyanye no kubaka shiting. Mwarakoze kumpikira abo twabanye Nyakabande, kubera ndazi ko butari ubuzima bworoshye cyane. Hanyuma igihe cyarageze rero habaho gutaha, kubashaka kugaruka mu gihugu no kubashaka kubona ubuhungiro. Abenshi mwagiye Cyangwari, ariko twagarutse mu gihugu kubera najye kumvikana n'abakozi b'Imana twari hamwe. Noneho tureba umubare w'abakozi b'Imana bashaka kujya mu buhungiro n'abakozi b'Imana bashaka kugaruka mu gihugu. Ubwo noneho dusanga abakozi benshi bashaka kujya mu buhungiro, njyewe mpitamo kugaruka mu gihugu kugira ngo nzashobore kureberera abakirisitu bagarutse mu gihugu. Naragarutse rero, ndaza n'umudamu wanjye n'umuryango wanjye. Icyo gihe nari mfite abana 2. hanyuma ndeberera itorero kuva muri 1997. Turakomeza. Nyuma ya 1998 hongeye kuza imyivumbagatanyo mu gihugu, aho RCD Goma yashoboye kuboneka batari kumvikana na Kabila, so hongera kuboneka ikibazo cy'intambara muri Kongo. Ico rero nicyo cyatumye tuva muri Kongo natwe tujya mu buhungiro. Ariko se twavuyeyo dute? Nagira ngo abantu mu nyumviriza bashobora kuba baza amateka. Habaye igitondo kimwe, ariko wa kabiri umudamu n'abagenzi be barazamuka baje gushaka ibyo kurya, kuko muri 1998 habayeho gushiraho zone tampo. Abari batuye iwacu twese turamanuka tuja ku kilometero 5 niko batubwiye, ariko twaramanutse tujibunagana turahaba. Kubera kuhaba cyane nta bufasha dufite bwa leta, bituma inzara iba nyinshi. Nyuma yaho rero byabaye ngombwa ko abantu bajya binyuza bakazamuka bakajya gushaka ibyo kurya iwabo. Rero hamwe n'ibyo nabyukiye ku materaniro, ariko wa kabiri umudamu wanjye nawe aragenda n'abagenzi be baje gushaka ibyo kurya muri zone tampo. Ariko kiri ku materaniro naje kubona inkuru imbwira yuko umudamu wanjye yafashwe n'ababisha, ndetse ko bamaze kwica abantu 4, ubwo nabo ko bagiye kubica. Narasohotse nta mutima mfite,
twari tumaze kubyara undi mwana wa gatatu afite amezi 2 witwa Peter Semahirwe. Hanyuma naramanutse nja gutanga iyo raporo ku bategetsi batuyoboraga ico gihe. Witwa Fabien niwe wari uri notable, kandi uwitwa Mwambutsa niwe wari uyoboye nka chef de groupement. Hanyuma naje kubahereza ayo makuru ko umudamu wanje yamaze gufatwa n'abagizi ba nabi, none ko bamfasha nkajya gushikira umurambo we kuko namaze kumva ko bamaze kwica abantu bane. Rero habayeho guhamagara wari uyoboye ingabo ico gihe n'umusirikare witwa Rutayisire. Hanyuma baramuhamagaye bamuha amakuru ko abantu yafashe ari abakongomani, nawe avuga yuko atari abakongomani ahubwo ari interahamwe. Hanyuma bamusaba ko yareka abantu yafashe bakaza kureba nimba ari interahamwe nanga se nimba ari abakongomani, hanyuma bakabarekura. Rero ahamagara ku rugamba nanga se aho bari muri mission, abasaba kurekura abantu bari bafashwe, ariko bamubwira yuko batangiye kwica ko batashobora kurekura abasigaye. Nyuma yaje kubabwira ko byanga byakunda bashobora kureka abasigaye bakabagirira imbabazi. Nabo n'abasirikare baje kumubwira yuko imbabazi ziba kwa muganga, ariko kubera igitutu chef de groupement yabotsaga anababwira ko nibakomeza kwica ibyo bintu bazabibarwaho, baje kubareka. Noneho bamaze kubareka basaba chef de groupement ko agomba kuzamuka akareba abo bantu, noneho babarabe akabacura akabasubiza mu rugo, kandi babaraba ari abanzi babo bakaza kubica. So niko byabaye rero. Chef de groupement yaragiye aja aho bari bamubwiye ko aja kubareba. Cyokora abantu bane bari bamaze kwicwa. Muri abo hari umubyeyi ndagira ngo muzi witwa Mukamusoni, ni umubyeyi na n'ubu aracyahari, ni umudamu w'umugabo witwa Sebahigi. So wowe yaratarapfa, yaragifite bataramuhuhuriza. Hanyuma yaje kubaho, ariko abandi batatu wenda muzi mwebwe ntashoboye kuvuga mu mazina bahise bahasiga ubuzima. Rero amahirwe gabayeho, umudamu wanje yaje gukira mu bantu 8 basigaye. Ariko umwana bari bamaze kumuta bavuze ngo aziyica kuko yari afite amezi 2, Semahirwe Peter. Hanyuma bamaze kubohora umudamu, bamaze kumukura ku ngoyi na bagenzi be, barabazamuye bagiye urugendo nk'urw'ikilometero 2 aza kugarura agatima, arababwira ati nimba mbaho nimba ntabaho, ariko nashaka kugira ngo menye nimba umwana wanje ari hehe. Nyuma rero baje gusubirayo baramushikira, hanyuma baramumuzanira baramumuha. Kubera ihamuka n'uburyo yari yamaze gutaha, yashoboye kumuheka amacuri ku buryo yamuhetse umutwe ureba hasi, amaguru areba hejuru. So yaje kugarura agatima akaja ambwira ngo igihe yamusimbizaga yakoraga mu kanwa, noneho ngo akavuga ngo mbeko umwana we yari umuhungu none afite akaba ari umukobwa bimeze bite. So rero byari bigoye nyine nawe urabyumva. Ariko nyuma aho bagereye aho bari babajyanye bakahasanga abategetsi bacu barimo na notable wacu Fabien Nyakwigendera, ubu ntabwo akihari, Imana izamuhira uko ryiza. Rero basanze nyine araba kongomani n'abandi benshi. Hanyuma babagaruza mu gihugu. Uwo munsi rero umudamu akimara kugera mu rugo, kuko ari nawe wampataga kugaruka mu gihugu adashaka guhunga, yagarutse umutima wo kuba mu gihugu utakihari. Nahita hitira ko kujya mu Uganda. Ubwo nanje nkora ibishoboka byose, mfata abana bari basigaye, mbona ko kuba muri icyo gihugu bingoye. So nanjye mfata umwanya turahunga tujya muri Uganda.
so rero muri Uganda twahaboneye ibibazo bikomeye aho bazaga kudushimuta nijoro. Ndibuka igihe kimwe badufungiye muri bara njye n'umudamu, baduha ibase, baravuga bati mushobora kwihagarika mwihagarike hano, badukingiramo kugira ngo bataja kudushimuta nijoro, bakaza kudukingurira mu gitondo. Ibintu ntabwo byari bimeze neza, ariko Imana yakomeje kubana natwe kubera buriya yari dufiteho umugambi. Nkuko nababwiye muri video zatambutse, nababwiye ku 9/6 Imana yatubwiye yuko tuzavuga ubutumwa mu mahanga kandi ko tutazakangwa ururimi. Buriya rero iryo sezerano Imana yari dufiteho byatumye irinda ubuzima bwacu. Ndagira ngo igihe kimwe banaraje abantu bazaya amateka, hari abantu benshi bafashe nko kuri Kanyabiseke, bafashe abakozi benshi babagaruzayo, barimo umukozi w'Imana witwa Nzeyimana Rugayampunzi. Ariko mu masengesho twari dufite 9/6 batubwiye yuko babonye intare iri kumurya mu rugendo rwo twari dufite rwivuga butumwa. Ubwo rero igihe yagaruwe mu gihugu n'abasirikare bakamutwarayo, twahise tumakinga ko ya ntare yamuriye mu rugendo twari dufite ari abo basirikare bamugaruje mu gihugu. Twe rero urugendo rwarakomeje, igihe cyarageze turaza tuza muri Cyangwari. Tuhageze tuhabonera ibibazo bikomeye. Ndagira ngo abantu bahabaye 9/7 murabizi, mwasanze ari ishambari gusa, umuntu agapfa akagira igihe cyo kubora, abantu bakumva umunuko, bakagenda bumva ikinuko bagasanga umuntu yarapfuye kera. Ibi byose murabizi ukuntu ubuzima bwari butameze neza. Ndashima Imana rero ko muri ubwo buzima bwari bugoye bumeze gutyo, Imana yadufashije tugakorera Imana. Twahakoreye umwaka umwe gusa, ariko Imana iradufasha, tuvuga ubutumwa n'urubyiruko. Twari dufite korali yitwa Nuru, nagezeho nk'unyobora korali nka perezida w'urubyiruko. Umukozi w'Imana Mbanza ari we pasiteri. Twakorera umurimo w'Imana ukomeye, tuja kuvuga ubutumwa i Kampala. Ariko nyuma y'umwaka umwe nza kubona amahirwe nja ku ishuri rya Bibiliya. Ndashimira umukozi w'Imana Mbanza kubera yaramfashije muri ico gikorwa. Niwe wandihiye ku ishuri, aba muri Canada. Imana imuhereza umugisha. Hanyuma rero nizi shuri, ku ishuri naho twahuye n'ibibazo bindi bikomeye. Nawe urabizi, umuryango nari mujyanye ku ishuri, umudamu tujyanye, so twari turi impunzi nsha. Nubwo hari kuri school fees, ariko bijyanye n'imirire, ariko kubera imbuto Imana yaratubibyemo n'amasezerano Imana yaraduhaye, twarahabaye. Twakoze umurimo w'Imana muri Gasese, twagenze imisozi aho bitaga Rwenzori, twagiye kuvuga y'ubutumwa, twavuze ubutumwa muri za mu bice bitandukanye hakurikijwe nuko Imana yadutumaga. Cya kibazo rero Imana yatubwiye yuko tuzavuga ubutumwa mu mahanga kandi yuko tutazakangwa indimi, Imana yarabikoze. Twavuye tuzi ikindande nanga se igikonjo. So ubu iyo ngeze mu bakonjo ndavugana nabo, Wabukire, Uneyo, Wahe, Enga, Nyamukanga, Pipawe, Kutsibu. Nuko ugasanga naho ndahari nyine kubera ni amasezerano Imana yari yarasezeranye ko tutazakangwa indimi. Twavuye rero 2003 dutangira umurimo hanze y'ikampi aho bita Ngurwe, hari mu bakonjo. Twakoze y'umwaka n'igice, nyuma tugaruka mu kampi dukorera aho bita Kinakitaka. Ndagira ngo abantu twabanye ba Kinakitaka ndabaramukije kandi mwarakoze kuba abayoboke beza. Twahakoreye training ikomeye cyane yo kwigisha abakozi b'Imana gukorera Imana. Abantu benshi mwabaye under our training nanga se munsi yo kubaho amahugurwa yacu. Namwe mwese turabashimye kubera abenshi babaye mu mahugurwa yacu. Ni abapasiteri, abandi ni abarevera, abandi ni aba overseer. Turashima Imana ko yadukoresheje uwo murimo. Rero tukimara kwagera twabonye ko cyagiye cyo kuvuga ubutumwa mu mahanga arico gisohoye. Twahise twinjira muri gahunda zivuga butumwa. Twaratembeye, abantu twajyanye hirya no hino, Imana baha umugisha. Twikoreye ibikoresho bya muziki ku mutwe, tumanuka imisozi
yo ku nyanja, turazamuka tuja za Kagadi, tuja za Kibare. Nakoze umurimo wo kwerekana filime za Yesu ahantu henshi. Abari kunyumviriza twagiye duhurira ku migisho no ku mavugabutumwa Yesu abaho umugisha. Twahagarariye umushinga wo bita Alegia, wari umushinga wo guhugura abapasiteri bo mu byaro kugira ngo bashobore kuvuga ubutumwa bwiza. Abantu mwese mwashoboye kuba under Alegia training, namwe rwose turabasuhuje kandi turabashimira kuba mwarashoboye kwitanga muri icyo gikorwa. Ndizera ko abenshi banyuze muri Alegia training, abenshi ni abarevera, abandi ni abaovasiya, abandi ni abapasiteri. Imana ibahereza umugisha. Twashoboye gukora nka born again chairman, amatorero mwese twakoranye, nari mpagarariye amatorero amakominote 20 karibu 8 kuva muri 2013 bishoboka kuzamura. So rero namwe mwese twakoranye umurimo muri born again. Yesu abahereza umugisha. Mwambereye abakozi beza, nanjye ndizera ko nubwo byose bitari byera ngo de, ariko nakoze ibishoboka byose uko Imana yampamagaye dukorana umurimo. Twari twagize ibihe byiza, twavuze ubutumwa hamwe, twubatse ubusabane n'ubumwe n'ubwiyunge hamwe, kandi twashoboye gutuma icyubahiro cy'Imana kizamuka. Yesu abahereza umugisha. Rero 2010 niho naje guhabwa ordination hakurikijwe uburambe n'imirimo nakoze. Bampa ordination yo kuba revera pasteur, hanyuma nkomezamo umurimo gutyo. Abantu twakoranye nabaye district overseer, uhagarariye amatorero ya Baptist Union of Uganda. Nyuma rero 2017 wa muhamagaro Imana yari yarambwiye warasohoye. Ndibuka ari ku munsi wa kabiri bishoboka nakiriye telefone ivuye California. Uwo mugore ntabwo ndanavugana nawe na n'ubu kuva aho ngereye hano, ariko yantereye telefone arambwira ati niweho bita Kamasa. Nanjye ndamubwira nti ni ngewe. Ati ngufitiye ubutumwa. Ndavuga nti nubuhe? Nyuma yaje kumbwira ati ubutumwa ngufitiye rero, ati Imana yambwiye ngo ufunge ibintu byawe, igihe cyo kuja kuvuga ubutumwa mu mahanga kirageze. Nanjye ndamubwira ngo icyo gihe nari maze gupfisha data bukwe bita Ndazigaruye, yari amaze gupfa mu kwezi kwa 7 kwa 8 aho ngaho. Hanyuma mama bukwe nawe yari amaze gupfa nawe mu nyuma y'igihe gitoya, kandi twari turi kumwe kuri dosiye. Ubwo rero numvishije rwose ari ibintu bitashoboka kugira ngo mu by'ukuri abantu twari turi kumwe kuri dosiye bamaze gupfa, hagomba kubamo ibijyanye no kongera kuri renewinga dosiye, bakongera kureba se nimba biraba bite. Ariko ndashima Imana muri uwo mwaka na n'ubundi mu kwezi kwa 11 Imana yahise ikingura inzira, urugendo rwo kuza muri Amerika rurasohora. Tuza hano muri Amerika. Twahabaye umwaka umwe, Imana iduteguza, Imana itwakira, ikomeza kutubwira ko wa mugambi yatuvuzeho usohoye. Hanyuma rero nyuma y'umwaka umwe twaje kwakira ibijyanye n'umuhamagaro wo gutangira umurimo muri iki gihugu. So ndagira ngo uwo umuhamagaro wo gutangira umurimo muri iki gihugu Imana nidufasha tuzobabwira, kandi ndizera nawo kuzabafasha cyane cyane nk'abakozi b'Imana bahamagawe mu murimo kandi biteguye gukorera Imana mu murimo. So ayo niyo mateka magufiya y'urugendo rwacu. Reka Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Naho ubutaha. Turabakunda, murakoze.